bangena ekuchabalalweni babe sebengavuli Yesu bamcavula okubulala ifumene awucavula umuntu ekani emboshiye ubulawa ehajelwa kanjani wantela engabolekani namemthikayo ubantu umfana wentelezini nomfana webanjwa ehuma kwigraveli elalini abantu besifikisela ngamanje besifikisela ngamanqindi bemcavula ngoba engumtshofu kodwa bacavula Yesu engenzanga yo bamhuka ngomzimba wakhe engenzanga ngenkathana mhuka wayehukela nasenkolo ngenkathana mhuka wayehumuka kusuka inyama emzimbeni wakhe hlamba bemhuka endaweni lamatshe bemhuka endaweni enenga bemhuka endaweni enameva bemhuka engenanjani ngoba wayefuna kusiliswe thina Ntliziyo kodwa sesiva obunye ubuhlungu usazoletheni yo akabethwa ngesaphongo sothini akathwalisa isamba samehlo akabethwa ngamandla kodwa usahuba Jesus wahuba lomntonileyo kodwa ebonaka esisitele phambi kwabathembi bakhe wayengakhali wayemane khwina kuphela wayengakhali isikhali esiyinetheni wayengafuna uncedo